tun lai Khawvel cheto taka hian mishing poi khoina tam tak hi chanchin tharle chanchin bu te kan chiar na sato lutuka ngaya kan nei to em o ti turani to amai ro chu naupang kumdling lo te poi khoina ro hi chu ngaya kan nei mai arin omlova achan chu naupang animiawani poi khoi turin kan ring phachin lova naupang swal le lawm tak tak te he video a hian kan en haule donani. The sunburst flowers calling on roses overdue, but Eric Smith hian mi atha hian kumsom pathum mi lekani kumsom pathum lek kumchang kha zakwa songkwa pathum August ni khan Steuben County New York a Eric Smith hi summer camp a oma he summer camp a hian anun phunga moilo wangin ho tirani a asaigalina ho a hetia a ho konga hian a summer camp kalna lampana kalve mek ma nia kal kumlimi Derek Robbie chu muta a vapanin ram hnuai lama ashwaita adu na hmunan thleng chu he mi pano pangte hi a beichan ta der mai areka lunglian takin lua athlaka aluru ake pha hial bok anua aphel roka thingchang mangin moilau takina khoiboka tichuan Eric hi hlauhawm mel po pulavin pa ngai takin anina a hole ta ni kumsom pathum mi lekin kumlimi an thatani a khati hunlaya news le mi puite ti na sabherani hiala 4-year-old child when he was 13 has been denied parole again. Eric Smith hian atha chania soichu skula mi nan husita inala apale a u mi chia ten an ti du da em boka chutiang vel bawro kanin em awang chuan a thin rim na chu Derek laka hian a hrithlata ni in a soi second degree murder a thiam lo chantir ania jela hian a silian ta vo in ni thleng hian ala tangani Robert Thompson le John Venables kumsang khachakwa somkwa pathum February ni sompani khan kumni milek James Bulger chu rong taka soisaklumani a atitu te hi kumsom milek anni kumsomi veve pani John Venables le Robert Thompson te anni a khati hunlaya mi zong boy puile soile makti ani na chanchu UK a 12 convict no pangber ani wangani CCTV footage chuan John Venables le Robert Thompson te hian shopping center pakhata naupang anmil kwalvel lai chu alanga anua kumni mi James Bulger hi anbitum ta a anu boy lai tak chu in James Bulger hi an shwai chuakta adot le thil thleng hi rapthlak takani he shopping center atanga kilometer level borahla Lida and Liverpool kedala an oma heta hian alu so in an thlawa amaya hliama nei nual boka heti lai hian mita mutu an lo oma hetia mita mutu hian a soidan chuan naupangte hi atapna sa hle ni na soi rel kong an pan puili a an soi sa chanta amit veilama arong an thea herong po hi an ru kani nge a an peta lungle brikin an vomboka alua thir tlang keji som laya ritin an so boka tichuan kumni mi lek mi pano pan soi saklum chu rel konga anda a rel chuan ron suta rel sut hlum angalan tir an du wangani rel chuan ron sungei boka rel hena taksa hi alai taka pel pokani tichuan ni nu February ni som palia ataksa hi school na pangthen khaten an muta a tichuan John Venables le Robert Thompson te chu man anita a kumsom pariatan ni thlengin an tanga ni na thar nei in an chuakta an chuan hnuah hian John Venables zok hi rui hlauhawm le boina siama wangte in mante an ni le vela anun a chhezela ni mel Robert Thompson ero chuan boina ani to lem lo David Bram hi Minnesota Australia nani a Catholic chungkwa ani bok kumsom paruk mi lekani in mi pakhat ayatam that der mai chupo achungte kumsang khat zakwa somriat pariat February thakhan David Bram hian anule pate thata chumaya ni lo a unau pale a unau nu tenen
hetia achungte atha chan hi chu a hlangai thlak chungchanga apa nen anin nial wang ani a an vai hian sei mang hian athat vek ani apa nen anin nial athin rim chuan apa hi acheka apa chu atluwa aron thowa achek le a apa hi aron thongun le a achek zel ni in a soi tichuan anu room lama pana achek vele a unau pa kumsom pakhat mi room pan le a athat vele atopa unau nu kumsom pathum mi chu anu ruang bula alo-ding laia mu a athat vele a an vai hian sei mang vek hian athata February ni som pakwa kumsa kha sakwa somriat pariat khan manani a first degree murder athiam lo chantir ni in damchung tang turati ani a kumsom paruk mi lek ma ni se apoi khoi arap thak ema wangin puitling anga rorel sakani a vo ini thleng hian ala tang ani Kiplin Kinkal kumsom pangami lekani in Kiplin Kinkal hian high school ka lain silai ruk Yunlot sale ngal chu akola wangin an school Thurston High School atangin no chu ani a hesila hi athian hena tanga aleyan nge a athian le ama chu man ani a anurei waklawa anon chuak vele a Kiplina pa hian a omdan le nung changa siam that lo chuan military school a kal tur thu shila alom lo le Kiplin hian silaya la a in hnuaya apa coffee in lai chu a hnung lama alua akap taringot mai tichuan anu lo ho an ngak le a anu lo ho chuan a hmangai thu shila atukhuma voi ni a maya voi thum le a oma voi khat akap le ta tichuan tu kani a an laman lova main somni pakhat kumsa kha chakwa somkwa pariatan hi a high school pakhata akal le a silaya kenga cafeteria le school kot vela chuan silaya kap le ta school no pangpa ni athata hliami somni panga nombok hetia chet vela silaya lot lai hian zirlai mi pasari in anon bei thuta silayan lak sak theita a man ngal ni in kumza som pakhat tang tora ti ani Edmund Kemper naupang te ani atangin Edmund Kemper swalna hi alang der to a afingin IQ sang a ramsa soisak nuama titak setbok chumai baka anunen hian anin ngei lo hle tichuan kumsom pangami lekan in apile apu akap luma ati chana soidan chuan ma ni pi te tha chu eng ange ni ti asya du wang mai ani thua soya Tas Adaro State Hospital rirulama diklau mental illness case in ven himna thatak noya da ania tichuan kumsom ni pakhatani in chhuatirani masi apoi khoi chu ala top mai lo hetia chhu anu hian mei che pariat laia that le a anu telin anu lu hi dirt porta la mangzui afinga aliani na sang sia fidruk le inches kwa laia a IQ sang boknen atha tum to te tan chuan chan sa sang lo le Edmund Kemper hi anman ma in ama in pe a dam chung chu jela hian hun mang to ang a case kalain just chuan ama shemnan enge arina adu ti in azota Kemper hian thi thlega soisak ti in achang him mai